Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Mohamaya constituency arlo Ramsa Tobi Arong Amikar Krishno Ingti Ahem Habit Ingnar Tongkang Rai Mohamaya constituency ke parlo Ramsa Tobi Arong Amikar Krishno Ingti Ahem Habit Ingnar Tongkang Rai pen ajok alang litum kisung phonanglu Labangso habit ingnar kaiketa ajuloti rong anatsi kivang vang pusi hadak arong arada tumpen nang thandun Lapen forest atuma phan kachuning rilo labang swing nar aphan langchari thapusi rong arata tumpen than bachinipon Lapen Krishno Ingti ahin pen kachuning rike nilitum aphan nangrap thapu non kedobom MLA Dorsing ronghang kisung ahut nangrap thapusi choning ripon Lapen local EM lunsing teron aphan sitami nangrap vek thapusi choning ri pedopon Lapen non kedobom Karbiang Autonomous Council kachari pon Dr. Tuliram ronghang ahin penda nangrap vek thapusi Krishno Ingti ahin pen kachuning ri pedopon Jo, tungi inar ke bang. Akeng bodan ta pemali yo, dom rang dom ko. Wah heman ta free lap lu. So kan ta hiji glap lu. Nasi ko son ma tuliram rong hang man lungsing tarana sarat tu make hai tum hani sunin ri. To inar ke bang kita lah. John Red. Deh. John apa ke tes sekali. Oke. Handa par jatuh. Nasi none tene tu ke itu melapu. Iskar biang long anak alang di lunsing toran wanta. Nang kiraja hani tu bicuning rilo. Anten wes anak alang di alai. Tuli ram rong hang phanta ki chuning rilo. Kasih kecorap kecohang lu. Di. Si ni lilam ta kangkon. Ta. Ajowang ta lai John Red inar bang be. Tapi nang posik sakpik. Rong edon nam posok. Sok chodam dam. Lasi poras nata cungri no. Nilitum forest nata chuning ri iglom. Nilitum kidu ga thaga huwa bipin lo non jo. Ijon vede inar arting chen la. Nilitum kidu ga thaga huwa bipin lo lasi chuning ri iglo. Sabato pha. Tuliram rong hang la pen. Nang rat tha. Khotkhoti along bang hini longle mafia tum inut suarlo kachubi akulat alongle kithi jiaphan kabor I thang ni phai hini arni khotkhoti police station ke parlo khotkhoti police check gate national highway 39 akung along ke do inut suarlo kachubi akulat alongle bang hini longle mafia Birendra Kumar Barma lapen Surendra Kumar Barma atum inut suarlo Krishna Maya Chetri akulat kachubi alongle kithi jiaphan kabor ipon Son sikidam tang arkoini phaingkora trok arni ajo Krishna Maya Chetri kachubi akulat athengno along ajo aporsi longle dampar pen bangsi longle thok dam huplu lapen tingar pong parpong dam thiplu anparda Krishna Maya Chetri bangso akulat ningkan kre phopen kulat so chubi bang bompen o somar bang hini atoma phansitami bangso akulat kachubi pensi chelana ibomlo puta chethanpon Krishna Maya Chetri pen pherangke aphan ka chethan ponke penang an achik lopenta bangso akulat kachubi along ta bang hini along le mafia tum amek nang bilor pen pinang an nang pasik sakwe nang ke ther ke haputa chethan pon sonsi nini ni thonga prangta kulat kangku lutsi penang ana hormu inghupon erlo puta chethan pon lasi authorities ke do atum non kisung hektik ahut nangra dunvek thapusi Krishna Maya Chetri pen chuning report bukajan pen sarkurobe Karbiang News नाम कृष्णा माया छेत्री है। मैं 15 साल से ये दुकान में बैठती हूँ। मेरा 2 बच्चा है। ये दुकान से मैं अपना बच्चा को पाल रही हूँ। पर 2 इंसान वीरेंद्र वर्मा सुरेंद्र वर्मा ने मेरा दुकान का हालत ऐसा कर दिया। रात को थर्सडे रात को आके माटी गिरा के मेरा दुकान का पूरा बंद कर दिया, दुकान पूरा ख़त्म कर दिया। और मुझे सिविल एसडीओ सर ने नोटिस दिया। मैं मानती हूँ, लेकिन नोटिस दिया है मतलब ऐसा नहीं कि रात में किसी का दुकान पे आके माटी डालो या कुछ। ये आइन का ऊपर नहीं हो सकता, ये आइन नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं करके खा रही हूँ। ये दुकान से मेरा बच्चा का भविष्य हो रहा है। मैंने इतना उधारी लिया दुकान लेके। मुझे एक आपसे विनती है कि मेरा ये दुकान क्यों ऐसा किया गया। अगर पीडब्ल्यू के माटी में सब इलीगल है तो पीडब्ल्यू का माटी में सब बैठा है। मेरे लिए सिर्फ इलीगल क्यों है। मैं अपना बच्चा पाल के खा रही हूँ। मैंने 2 नंबरी काम तो नहीं किया। मैं दुकान करके ही खा रही हूँ, मेहनत करके खा रही हूँ। सर मेरे को अन्याय चाहिए। क्यों ऐसा किया इन लोग ने। अगर पीडब्ल्यू बोलता है कल का दिन में रोड बनाऊँगा, मुझे खाली मैं करूँगी, लेकिन इन लोग ने मेरे साथ ऐसा अपने से दादागिरी करके ऐसा किया। मैं क्या करूँ। मेरे को अन्याय चाहिए सर प्लीज़। एक तो सबसे बड़ी बात है, हम तो नोटिस के हैं
हम तो यहाँ के लोकल है, ये तो बिहार से आके यहाँ में दादागिरी दिखा रहे हैं। तो नोटिस के सरकार तो कुछ करना चाहिए ना हम लोग के बारे में, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं। ये तो बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं, ये तो अनलगी लोग है ना भाई। और इसको हटाने तो सबको हटा है, इस लेडीज़ को सिर्फ नहीं, लेडीज़ को अन्याय मिलना चाहिए। इसने अनलीगल कुछ किया तो दिखाए वो करके, प्रूफ दिखाए हमको कि इस लेडीज़ अन्याय कर रही है, दुकान में गलत काम कर रही है, तब हटा दे उसने। ये बच्ची पाल रही है, दोनों में धंधा नहीं कर रही है ना। एक औरत को कमा के खाने का हक नहीं है दुनिया में। हम आसाम के हो गए, हम कार्बी के हो गए, अगर हमको यहाँ में अन्याय नहीं मिल रहा तो फिर बिहार के लोग आके दादागिरी कर रहे हैं। आप लोग इस औरत को अन्याय दिलाइए, ये हमको चाहिए। अगर आज के डेट में मैं अगर ये दुकान नहीं करूँगी तो मैं किसके साथ में जाऊँगी? मैं अगर किसी के साथ में हेल्प मांगूंगी तो वो मेरा फ़ायदा उठाएगा। मैं मेहनत करके खा रही थी सर यहाँ पे। ये देखिए दुकान देखिए, ये अगर ऑर्डर मिला है मैं समझती हूँ, दिन दहाड़े करता तो ठीक था। देखिए मेरा दुकान का हालत, आज मेरा कितना नुकसान हो गया। मैं कहाँ से पैसा लेके दुकान कर रही हूँ, मैं कैसे करूँ, अब क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज़ हेल्प करिए। सुरेंद्र वर्मा और वीरेंद्र वर्मा इतना दादागिरी क्यों मेरे साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं है सर, प्लीज़। Sarbidi Terang First Invitational Mawateka Sito RYU Karate Championship 2023 along 3rd Angdeng Kelongdon. Lakha Kretroxi Soteng Henta Constituency ke Parlo Rongagora Arlo Kleng Tiso Amekar Dorsing Terang Lapen Maloti Rong Parpi Atum Asopo Sarbidi Terang Alang Karate ke Pathudunlo Lapen First Invitational Nogao District Mawateka Sito RYU Karate Championship 2023 Kibipon Ahut 3rd Angdeng Chepa Undun Pen Karbi Anglong Aparman Lapen Soteng Henta Constituency Lapen Rongagora Aparman Nongme Kivan. Hawar kihat pan ingti pathuak lamalong sitami aningkan wang ason thak si peneng le thot sitami karbi ningkan kimi ketalon pon. Lakha ke hawar kihat MSC constituency ke parlo jasemet pan ingti pathuak lamalong aningkan wang ason thak si peneng le thot sitami karbi ningkan kimi arnisia pharban ketalon pon. Lason karbi atum aningkan kimi abangki thang achiklu ni phai si hendo. Lason se ada papor malongpen karbi ningkan kimi alama pangjar ponsi ason son ke pathu sitami deng ponlu lapen kaprek ajati atum sitami labangso karbi ningkan kimi ke talon pon along alira chap chipi pon lapen arnikang sam apor malongpen sitami rat amai pi sitami pedu ponlu mai along mai chepahem phupon lake ake hai rupon tok bi ahin pensi mai chepahem phupon lu lapen alohi sarpo mati chief guest Dorsing Ronghang lapen deputy speaker Ajit Kumar De lapen ex minister Khorsing Inti Hawarkihat municipal board chairman Bidya Terot Hawarkihat mondol committee Ramayan Chauhan Hawarkihat police station IC lapen thu Hawarkihat ward commissioner do anatum sitami chetong dunsi ason son alam sitami thanpon Lapen paning ti arong aratatum sitami Dorsing Ronghang ariding memorandum alu sitami pipajer pon bangso a memorandum alu kijong pon ki boundary wall toilet facility lapen thu playground nang pinangji pusi ke hang pedupon lapen MLA Dorsing Ronghang pen boundary wall abangki nang silam pipon pusi ratatum aphan chechak ponlo Habar ghat pen Sivaram Crow Karbi Anglong News Sangho orang lihem ini antorapet na kan kimi karcho entum dorapet lo si me judet pen alang lihem si anjo panewa pen nili ningarong lo nili alang lihem ini ang kesu pen nanglok penang kan politik alam didi sore longpon pen ningkan kimi arni nili hai didi sore long mangani le metang ko pai kimi lo si nidak ningkan kimi karcho lo nabe misen pen si pachun pon lo penongwi tulang ta misen ji bisin ki pon lo penon katu ko bi fatame jo lang li hom teku bolong jadi katu we auragat homosti karbe ngora ta fatame ning kan mer jumi bi ben nang reng ni do lo ifan bang si ana panjo dom pon mo ta ka than igalo ada bangke sonpi kipido sonpi mong pen eson mangke ni MLA isapen tang jeklem dun mir po si rong son kon han han lo maki pangkin itum CM Dr. Ronghang long pon po alang like kadu benda kipian ingar jangu la pende kipi ya kongdo yang li rideng pen pleng weki busin di morat long